Karibu sana guku gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mugeni twika wa go subscribe niguo tunyitanire na thengio macambiki aini ona gikundi kinene kia celebrities a Kikuyu Community Fraternity matigitwo magicaka ndeto ya ruo iria irikitie kuhanikira munasa wa aini na Akenya aingi uria utigitwo na nguraro njuru piu thutha wa kugia na mutino wa barabara ari ndeto iria yumburitwo ni Damaris wa Dama Mobile Spares mutino uria watiga murata wao ate kuguru gwake ari kieha na ndeto ya tigandu na kimako na mbere ya kumenyithitie uria kwahanika muini Karangu wa Muraya ni athiite na mbere gwikora o akiariririo makiria ndeto ciigi kiiko giake no uria wari mutumia wake wa mbere na riu ni muini wa nyimbo cia kugoca Ngai Triza wa Muraya na gathenema gaka ga Karangu karia arekereirie hingo iria ihuana ta aragicereire muini na murata wake uikene ta Muigai wa Njoroge gathenema karia gatuthurite ndereti kuona riri ni rio rita ria mbere ria Karangu kurekereria gathenema kao me hamwe na Muigai wa Njoroge kuma hingo iria kihiko giake na Carol Kima kiaumbukire guku ng'enda-ini cia ukinyaniria haria namba nene ya macambiki makoretwo makiringithania maumirira ma ciiko cia Karangu na kihiko kia Njeri wa Muigai haria tonete atumia a mburi kana atumia aria mahikitio me ya mbere makiatikiririo muno na kwiyeheria kihiko-ini riria kwagia mutumia wa keri na gathenema gaka ga Karangu me hamwe na Muigai nikerekeirie ndeto ya kihiko gia Triza njira njeru Akenya aingi makiumiria kuruta maoni mao haria gikundi kinene gikenetio ni Karangu finally agicerera Muigai kumuhe mataro and a man to man advice ende gikundi kimwe ni gikumithitie ngwataniro ino ya Karangu na Muigai makiuga these two are polygamous husbands Bilha wa Mwangi akiuga haha gutiri ungitwara ungikioro na Jose akiuga welcome to Kenya mwanaume akioa wake wawili ni maraya na mwanamke akulala na wanaume wengi kana more than 10 ni huri agitheka muno Jane wa Njoroge akiuga basa huyu ndiye rafiki unafaa kutafuta ushauri wake muceragire kaingi agikenio ni Karangu gucerera Muigai wa Njoroge Rasbon wa Nduta guku nake agikena akiuga guku andu matihagia ona matiri mehia kai Karangu wa Muraya arire kikianyu mukoragwo na maruru kwanja atumia aria mateire micii nio maragia muno na aria mathiaga kwigura athuri memoyo mutithondeke kwanyu mutigane na gwa Karangu na Triza na Karo na mutihota na kai ni muriconoka muthenya umwe akirikia na kuga tareke hijio ni makwa mucemanio uria uhanikite thutha wa Njeri wa Muigai kwaria miario igi kihiko miaririo huana tarake mulika kesi ya uria kwahanikire Triza wa Muraya to point yake kuyeheria kihiko-ini giake Njeri akiuga the most dangerous time in your marriage is not when you're fighting, it's when you stop, not because you resolved the issues, not because you found peace, not because you have reached understanding, but because you have given up trying. The silence in your marriage is not peace, is a sign of surrender. Njeri akiuga na utasikia mwingine akisema ati kwangu siku hizi ni amani tu, hakuna kelele mingi, agitheka muno na kuga ni hakumwade tugitanya kuona move Karangu na Muigai visitations haria kwirikanite area ya magukorwo na mibango ya kurekereria rwimbo rwao me hamwe wishing them all the best na hari ndeto iria itigite Kikuyu Community Fraternity na ruo ni thutha wa murata wa aini kana Akenya aingi uikaine ta Davis Metal Works kwanikirwo ni mutino muru wa barabara haria agurarite na gucungiriria kegute kuguru gwake kwa raita. Davis arutaga wira wa cuma na gucinira miako ya cuma haria akite even kanitha wa JCM oho na guthomithia mbeu njithi wira wa cuma haria akoretwo akirutithania wira na celebs aingi na kumenyekana muno. Damaris wa Dama Spares arekereirie ndeto ino igi Davis mutambo-ini wake wa Facebook haria augite ati quick recovery Davy wa Davis Metal Works losing your right leg in one single night due to motorbike accident without any sickness might be a nightmare to you, and since you spent your day doing God's work, the same God will make a way and you will come out of this hospital stronger. Damaris agithie na mbere na kuga na juu our young youth hawatakosa kutumia motorbikes as one of the common way of hustling. We pray God to protect all motorbike users on the road. Tondu we ti hahuthu akiuria Gibson Murage Gitonga athi thibitari kurora murata wao kuonake akirio kuraihu bururi wa China. Tukendithiria Davis Metal Works kuhona kwa naihenya. Pole sana. Kikuyu Daily News, subscribe.